Hajing talasi ke enforcement jong ketenat transport ikinong niya arsyaka ni rider. Kiba kamai klaim ke permit ringkat bakadain kuna ke basipo wajar tingka kata ka arpesan trik unai lur arajar pesau. Kala pelong ya ke kenhun kinong niya arsyaka. Kabla ai kerteng kum ke right to serve menlik tur kensan syaka office trekam district transport officer kabadan halashmir man pensngau ya ke jing persya ya ke jing syak dan kuna makerkom ai permit iki rider lingba ka aggregator company. Hagate gasngi ka kenhun right to serve hag jingela musamla ke nongkenri convener bat usamla arlajmon kila lejmi syaka office jong DTO ka East Castles ban dawa ya ke individual permit kumbalong ki local taxi umachpun ku boarding baki aggregator. Kadbana kaliang ka office jong DTO kamla bantuklar ya kata pat kala batha wikin lej kendo ya commissioner of transport ban pensngau ya ke jing dawa jongki. Habakren kilat patai ku bor Ramadan Malki Mariawan kendo ya DTO usamla ke nongkenri ulaong. Bakumbala ai jumut du menteri rangba kejala kondot ki sangma ringkat sumbut menteri rangba ubak preston tensong baki samla kimde ban chushania tangi kam sarkar ndeki deiru ban seng deki kam lajong kumta kila bot barkila persyang ban yeng halaki jong ki kechat dak bakamai ling baki arsyaka Henry kisha khanglat kala last meeting ka pangitan ni bala ai kini ki report di memorandum ki sti jongi support transport minister ki department bafer te kajing song pelanjongi mentang singi ka ay karai ka pangisim mengi mentang singi ka de lingba kajing ja ka pamenin ban menci singi halo jongi kena ke bayi kamai lingba kini ki arsaka te kajing ka karai ba mentang singi ka de ka bangi lawan kendo yu DTO te halo jong kata nakaliang jong DTO laong ingi ba ya ka order ka bayo banle ya kani ka checking ka de lingba jong ka kini ki aggregators di kawan tu napo ki like ki ministers hapo DTO di katang ke bangiwan kendo mentang singi te karai ka bami napo DTO kalong baik pa ngin haban kendo sayu commissioner jong transport alo jong kani ka checking but nakaliang jong hi ngila demand nado mentala almost 2 years ya ka permit individual permit te hadu kat mentaro ki kempat sem ki dang tempat sim lah ban ai kini ka individual permit yangi de nakaliang jongi ngilali kendo ya ki minister ya kini kita ki transport commissioner ya ki assistant commissioner kila ongingi ba kidang hapsna shwa ya ka meglaya motor vehicle rules de kan hadu menta ka sumi kansan kum gato ka jingja ka ba menin misi singi kalong ka ek ka bakta ya ki member jongi ki bai kamai de nomor ka kamai jongi flatip hi ngilaong ba ngidi ki ba kamai jakpo ngidi ki ba kamai ki ba basah yang asam gidon ru ki kena kelas ki kena kuliah ki ba daladi le dia ki kesan tumbang le Konrad da ka buram ni chief minister jongi preston tingsong balong deputy chief minister te yong ba what depend tang ha ka kam sarkar te ka ba menta mangi ngila le da ka self benefit self interest kat ne ngila ya chakmat ru ngidang syaban te kano ko rupam haban nakaliang jongi ru ngila te bakal ade ka illegal ngitip bakade ka illegal kani ka bangi kamai tamba ngila kwa bangin long legalize ngila ai jing tho sa po ka sarkar ro ka ba ka sarkar hi kasim sting ya kini ki baro ki bangil ai mengi de halo jong kata hi nga kwa ban pensai ba nane sakmat mentang singi ngasim karai bangin long ka kini ki ba kamai baro offline ngisim da karai bangin kamai ngin song da ka indefinite strike anda la sai ngila ade pendu yu transport commissioner ngin sampai karai kaba komno ngiyo na po transport commissioner ngi kwa ya ka individual permit ni ajing tho sa sarkar nomor ba nadu kitu kipor ki balaya do dei ini ki ya ka permit ki lain na DTO tama andala dak nang tapan ni ha bandung mati aggregators dan nakaliang jungi hingi la pansai barobor ba ya ka sarkar ni la pansai barobor ba ngimla bandung mati aggregators de nomor beli bang indarung bagi aggregators kalau along arsa laisa bangin siu ya kejingyo jungi nomor kalau along ke bae buat kiba kamai mentaro kadang bun kejingnya yangi tingin rung sobat kita ki aggregators te kalong ke ba ta tengah nakaliang jongaru par kakunhun jungi hibaro ngimkhang ya kini ki aggregators local aggregators ki bagidan ngikwa hiba ngila ikram transport commissioner bagni ki han ki sarkar ngila ong ba dependan hi ko online ba ko offline tamba nakaliang jungi ngikwa bay bakandon ka offline ba ka online aggregators mana aggregators mengi ki ba ko abanne individual permit offline nginya be offline
kat kum karai ka bangil ai kendu mentasi ya DTO te da ka boburam kai ka outcome ka bawan nang ta kalong ba DTO le imdan hira ka bor hakti kasong ba ya ki minister ki babat ya ka department mo te halor jong kata ka de ba kata nakaliang jungi nyong ba shwa bakan mi kane ka jet slu ni la da pai ki jingkho jongi nadu ki por ki ba mental la thai arsenal mo la dan la arsenal kan ti te halor kata ngila ai jingkho ba ini ki trouble ki memorandum jungi ki bang la point out angni ki abun ngila ai kopi seboro ngatrai tip diri ne kembri de ke jungi tambah ke ga rai ka bang yo na po assistant transport commissioner te kalong ba uang mengingi ba up ondal ada bisna ya ka Meghalaya motor vehicle rules nomor 48 ai yang mentaya ka individual permit nomor 4 bisna ya kata ka rules dan nakaliang jungi hite kembang lawan ngalong ifi lawan ni kendo yo video te DTO ong ba ka order kawan lagi bahe te yang imut ban kendo iki bahe halor kata ka jing sapan jung gini kena jungi bat kiban sawan ro ma nyimla bat kiban sawan ro te gini ki bal adap safain ngi kirpat ba soba ngindal kendo lesai komisioner ngin saong ba soba ya gini ban perlat no na kata ka 10,000 ondal adap sna ya ka Meghalaya motor vehicle rules na dagi pentennya kata dilala ban sim ya kata ka fine ka ba kanok ka bubu ka sarkar kan ya ka pemerintah ka ba ka sarkar ka dong ba dang hak ban sna soy ka Meghalaya motor vehicle rules usamla arlait manula ong baka kinhon kalarai ban pensange ga jing kamai na du menta ga janmiet hadu lashai inda kilai kendo ya commissioner of transport balada ga jing kendo bo commissioner kam seiso kin sapalong da ga jing ki indefinite strike halo ka rai ke jumi ke bangi syong da singi hadian bangi la wan ban kendu yo DTO badan burong singi dia karai ya ka pamentangin ay ka indefinite strike ka pamut kin sange kamay nandu menta ka janmiet hadu rasai ke singi anda ngilawan ban kendu yo komisioner dia ka karai no komisioner halor kata ka jing buat jang ka anya ka iki seperti buat ini ki para bakamai bani tingin sa yang insai update yang ni para bakamai baro ki bakamai arsaka po nongba silong ro yang tempat baro ki bakamai kimdai ban nadu menta ba asnang kan ka indefinite strike mut kimdai ban ket passenger napok Pakistan di bangi jiang motpran lain kra PB Malki dan Kiti Anjali nong themai mandarting bantum ter di ya ka pamenta kin sange swa anda niladap banyakeran komisioner ngakerpat ki passenger ki pajak ki baju ye syang limba kan ga jing sakri jungi limba ki arsaka berkin sobha panesha bani sipur nomor ka jing le jungi ya kan ikam nomor bangin dan kam bangin kamai sub mensiam nadu nang ni sekemat pat nomor ni up yang kata permit nang government anda kila ada pensna yang kata Meghalaya motor vehicle rules habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya